They crossed the desert for another 2 days in silence. The alchemist had become much more cautious because they were approaching the area where the most violent battles were being waged. As they moved along, the boy tried to listen to his heart. Тэд хоёр өдрийн турш анир чимээгүйн дунд өөр хоёр өдрийг анир чимээгүй байдалд цөлийг туулсан юм. Алхимч улам их сонор сэрэмжтэй болж байлаа. Учир нь тэд хамгийн ширүүн тулаан өрнөж буй хэсэгт ойртож байсан юм. As they moved along, the boy tried to listen to his heart. Тэд тийхүү урагшилж байх үед хөвөн зүрх сэтгэлээ сонсгож хичээсэн юм. It was not easy to do. In earlier time, his heart had always been ready to tell its story, but lately that wasn't true. Энэ гэхдээ тийм амархан байсангүй. Ихэнх үедээ түүний зүрх түүхэн хуваалцахад хэлэхэд үргэлж бэлэн байдаг байсан. Гэхдээ сүүлийн үед тийм биш болжээ. There had been times when his heart spent hours telling of its sadness. Түүний зүрх сэтгэл гуниган олон цагаар хэлэх тийм үе байдаг байсан. At other times, it became so emotional over the desert sunrise that boy had to hide his tears. Бусад цаг үед хөвөн нулимсан нуух ёстой тийм хэмжээнд цөлийн нар мандахыг харж сэтгэл нь тэгж уймардаг байсан. His heart beat fastest when it spoke to the boy of the treasure, and more slowly when boy stared entranced at the endless horizons of the desert. Эрдэнсийн тухай энэ хөвөнд зүрхэн түнд Эрдэнсийн тухай ярих үед цохилт нь хамгийн ихээр түргэсдэг. Цөлийн төгсгөлгүй мэт хаяа руу орж буй байдлыг хөвөн харах үед удаашардаг байсан юм. But his heart was never quiet, even when the boy and the alchemist had fallen into the silence. Гэхдээ түүний зүрх сэтгэл хизээч чимээгүй болж байсангүй. Хөвөн болон алхимч хоёр үг дуугүй болсон үед ч гэсэн. Why do we have to listen to our hearts? The boy asked, when they had made camp that day. Тэр нэгэн өдөр буудлах үед яагаад бид зүрх сэтгэлээ сонсох ёстой юм бэ гэж хөвөн асуусан юм. Because wherever your heart is, that is where you will find your treasure. But my heart is agitated, the boy said. It has its dreams. It gets emotional, and it has become
passionate, passionate over a woman of the desert. Passionate. Учир нь чиний зүрх сэтгэл хаана байна? Тэндээс чи эрдэнэсээ олох болно. Гэхдээ миний зүрх сэтгэл түгшсэн байдаг гэж хөвөн хэлсэн юм. Мөрөөдөж, заримдаа үеимэрч, тэгээд өмнө цөлийн эмэгтэйн тухай сэтгэл алдардаг болдог. It asks things of me. It keeps me from sleeping many nights when I am thinking about her. Энэ надаас зүйлсийг асуудаг. Түүний тухай бодох үед олон шин нойрыг минь холчулдаг. Well, that's good. Your heart is alive. Keep listening to what it has to say. Тэгвэл сайн. Чиний сэтгэл зүрх амьд байна. Юу гэж хэлхийг нь үргэлжлүүлэн сонсч бай. During next 3 days, 2 travelers passed by a number of armed tribesmen and saw others on the horizon. The boy's heart began to speak of fear. Дараагийн 3 өдрийн туршид 2 аялагч зэвсгэлсэн омгийн эрчүүдтэй хажуугаар өнгөрсөн юм. Мөн тэнгэрийн хаяанд өөр бусдыг нь ч харсан юм. Хөвний зүрх айдсаар ярьж эхэлсэн юм. It told him stories it had heard from the soul of the world, stories of the men who sought to find their treasure and never succeeded. Энэ түнд дэлхийн сүнслэг байдлаас сонссон түүхүүдийг хэлж мөн эрдэнэсээ олох гэж оролдсон ч хизээч амжилтанд хүрээгүй эрчүүдийн тухай түүхийг хэлсэн юм. Sometimes it frightened the boy with idea that he might not find his treasure or that he might die there in the desert. Заримдаа зүрх сэтгэлийн түнд хөвүүнийг эрдэнэсээ олж чадахгүй байж магадгүй гэсэн санаа эсвэл цүлд өгч магадгүй гэсэн санаагаар айлгаж байсан юм. At other times, it told the boy that it was satisfied. It had found love and riches. Бусад цаг үед энэ хөвөнд сэтгэл хангалуун байдлын тухай, хайран олсон тухай, баян байх тухай өгүүлж байсан юм. My heart is traitor, the boy said the alchemist, when they had paused to rest the horses. It doesn't want me to go on. Миний зүрх сэтгэл бол оровч гэж хөвөн. Мордудан амраахаар
зогсох үед алхимчид хэлсэн юм. Энэ нь намайг үргэлжлүүлэн явахыг хүсэхгүй байна. That makes sense, the alchemist answered. Naturally, it is afraid that in pursuing your dream, you might lose everything you have won. Well then, why should I listen to my heart? Наадах чинь мэдрэмж төрүүлж байна шүү гэж алхимч хариуллаа. Байгалийн жамаараа бол хүслэн мөрөөдлөн хайх тэр үед олж авсан бүх зүйлээ алдаж магадгүй гэсэн айдас байдаг. Well then, why should I listen to my heart? Тэгвэл яагаад би зүрхээ сонсох ёстой юм бэ? Because you will never again be able to keep it quiet, even if you pretended not to have heard what it tells you. It will always be there inside you, repeating to you what you are thinking about life and about the world. Учир нь чи түүнийг дахин хизээч дуугүй болгож чадахгүй. Зүрх сэтгэлээ юу гэж хэлж байгааг чи сонсоогүй мэд дүрсгсэн ч гэсэн энэ нь чиний дотор оршиж амьдралын тухай, дэлхийн тухай чиний юу гэж бодож байгааг чамд давтан хэлсээр байх болно. You mean I should listen even it is treasonous. Treason is a blow that comes unexpectedly. Treason is a blow that comes unexpectedly. If you know your heart well, it will never be able to do that to you, because you will know its dreams and wishes, will know how to deal with them. Орболт бол санамсаргүйгээр ирдэг цохилт юм. Хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ сайн мэдэх юм бол чамд тийм зүйлийг хизээч хийж чадахгүй байх болно. Чи үүний мөрөөдөл хүслийг нь мэдэх учраас түүнтэй хэрхэн зохицохоо мэднэ. You will never be able to escape from your heart, so it is better to listen to what it has to say. That way, you will never have to fear unanticipated blow. Чи зүрх сэтгэлээсээ хизээч цухтаж чадахгүй. Тийм учраас түүний юу гэж хэлхийг нь сонссон нь дээр юм. Тийм замаар санамсаргүй цохилтон дөртөх айдастай чи хизээч тулгарахгүй. The boy continued to listen to his heart as they crossed the desert. He came to understand its dodges, tricks, and to accept it as it was. Тэд цүлээг туулж байх үеэр хөвөн
зүрх сэтгэлийн үргэлжлүүлэн сонссоор байлаа. Тэрээр зүрх сэтгэлийнхээ хууралт, залиудыг ойлгон эхэлж мөн байгаагаар нь хүлээн авч эхэлсэн юм. He lost his fear, forgot about his need to go back to the oasis because one afternoon his heart told him that it was happy. Тэрээр айдсан алдаж Баянбүрд рүү буцан явах хэрэгцээгээ мартаж эхэлсэн юм. Учир нь нэгэн үд дунд түүний зүрх түнд баяр баясгалтай буугаан хэлсэн юм. Even though I complain sometimes, it said, it's because I'm the heart of that person and people's heart are that way. People are afraid to pursue their most important dreams because they feel that they don't deserve them or that they will be unable to achieve them. Pursue. Заримдаа би гомдолдог ч гэлээ. Би тэр зүрх сэтгэлийн эзэн нь учраас хүмүүсийн зүрх сэтгэл тийм л байдаг гэж хэлсэн юм. People are afraid to pursue their most important dreams because they feel that they don't deserve them or that they will be unable to achieve them. Хүмүүс тэдний хамгийн чухал мөрөөдлөө биелүүлэхээс айдаг. Учир нь тэд түүний хүртэхээргүй юм шиг мэдрэмж тэдэнд төрдөг. Эсвэл тэд түүндээ хизээж хүрч чадахгүй юм шиг. Their hearts become fearful just thinking of the loved ones who go away forever, or when their heart become fearful just thinking of loved ones who go away forever, or of the moments that could have been good but weren't, or of treasures that might have been found but were forever hidden in the sands, because when these things happen, we suffer terribly. Бид тэдний зүрх сэтгэл хайртай нэгэн нь үрд яваад өгвэй гэдгийг бодоход л айдас тавдаг. Мөн
Сайхан байж болох байсан хэдий ч тийм биш байгаа цаг мөчийн тухай бодоход эсвэл олж болох байсан хэдий ч элсэнд үрд нуугдаж үлдсэн эрдэнсийнхээ тухай бодоход айдас тавтдаг. Учир нь ийм зүйл тохиолдох үед бид туйлын эхээс ихээр зүдэрдэг. My heart is afraid that it will have to suffer, the boy told the alchemist one night when they looked up at the moonless sky. Миний зүрх сэтгэл шаналх ёстой болно гэдгээс айдаг гэж хөвөн нэгэн шөнө саргүй тэнгэрийг тэд харах үед хэлсэн юм. Tell your heart that fear of suffering is worse than suffering itself. Айдасны улмаас шаналх нь зүгээр шаналхаас илүү долоон дор гэдгийг зүрх сэтгэлдээ хэл. And that no heart has ever suffered when it goes in search of its dreams, because every second of the search is a second's encounter with God and with eternity. Мөрөөдлөн хайж байгаа үед ямар ч зүрх сэтгэл тэгж их шаналдаггүй. Учир нь хайж буй агшин болгонд бурхан болон мөнх байдалтай тулгардаг. Every second of search is an encounter with the God, the boy told his heart. Хайх агшин бүр нь бурхантай тулгардаг гэж хөвөн зүрх сэтгэлтэй хэлсэн юм. When I have been truly searching for my treasure, every day has been luminous, because I have known that every hour was a part of dream that I would find it. Би Эрдэнэсээ үнэнгээсээ хайж байх үед өдөр бүр гэрэлтэй байсан учир нь би өөрийн олох мөрөөдлийнхөө нэг хэсэг гэдгээ цаг бүрт мэдэж байсан. When I have been truly searching my treasure, I have discovered things along the way that I never would have seen had I not had the courage to try to things that seemed impossible for shepherd to achieve. Би Эрдэнэсээ чин сэтгэлээсээ хайж байх үедээ өмнө нь хизээж харж байгаагүй зүйлсээ нээж хончны хувьд биелүүлэх боломжгүй мэт санагдаж байсан зүйлсийг оролдох зориг гарсан. So his heart was quiet for entire afternoon. That night
The boy slept deeply. When he awoke, his heart began to tell him things that came from soul of the world. Тэр өдийн туршид зүрх сэтгэл нь чимээгүйхэн байлаа. Тэр шөнө хөвөн гүн гүнзгий унтсан. Сэрэх үед түүний зүрх түнд дэлхийн сүнслэг байдлаас ирсэн зүйлсийг хэлж хэлсэн юм. It's said that all people who are happy have God within them, and that happiness could be found in a grain of sand from desert, as the alchemist had said. Бүхий л аз жаргалтай хүмүүсийн дотор бурхан байдаг гэдэг. Тэр аз жаргал цөлийн нэг ширхэг элсэн дотроос ч гэсэн олдож болно гэж алхимч хэлж байсан билээ. Because a grain of sand is a moment of creation, and the universe has taken millions of years to create it. Everyone on the earth has a treasure that awaits him, his heart said. Учир нь нэг ширхэг элс бол бүтээлийн агшин юм. Дэлхий үүнийг бүтээх гэж олон сая жилийг зарцуулсан. Дэлхий дээрх бүхий л хүмүүс түүнийг хүлээн байгаа эрдэнэстэй. We people's hearts seldom say much about those treasures because people no longer want to go in search of them. Хүмүүсийн зүрх сэтгэл хаяал тэдний эрдэнэсийн тухай ихийг хаяах л хэлдэг. Учир нь хүмүүс тэднийг хайхаа хүсгээ болсон байдаг. We speak of them only to children. Later, we simply let life proceed in its own direction toward its own fate. Тэгээд бид тэдгээрийг зөвхөн хүүхдүүдтэй л ярьж өгдөг. Хожим нь бид амьдралд үнийг энгийнээр тэр чиглэлдээ өөрийн чиглэлдээ хувь тавилангийн дагуу өөрийнх нь чиглэлд амьдралд хөдлөлгийг зөвшөөрдөг. But unfortunately, very few follow the path laid out for them. The path to their personal legends and to happiness. Гэвч харамсалтай нь маш цөөхөн хүмүүс тэдэнд зориулагдсан замыг дагдаг. Тэдний хувийн домог руу хөдөлдөг, аз жаргал руу хөдөлдөг замыг. Most people see the world as a threatening place because they do. The world turns out indeed to be a threatening place. Ихэнх хүмүүс дэлхийг аюул занал хэрэл бүхий газар гэж хардаг.
Тэд тэгдэг учраас үнэндээ дэлхий бас тийм болж хувирдаг. So we their hearts speak more and more softly. We never stop speaking out, but we begin to hope that our words will not be heard. We don't want people to suffer because they don't follow their hearts. Тиймээс бид болон тэдний зүрх сэтгэл илүү нам гүмээр ярьдаг. Бид хизээч гэхдээ ярихаа зогсдоггүй. Гэвч бид зүрх сэтгэлний үг дуу хоолой сонсогдохгүй болно гэдэгт итгэж эхэлдэг. Хүмүүс зүрх сэтгэлээ дагаагүйгээс нь болж тэднийг шаналаасаа гэж бид хүсдэггүй. Why don't people's heart tell them to continue to follow their dreams? The boy asked the alchemist. Яагаад хүмүүсийн зүрх сэтгэл тэднийг хүсэл мөрөөдлөө үргэлжлүүлэн дагаа гэж хэлдэггүй юм бэ гэж хүмүүс алхимчаас асуусан юм. Because that is what makes heart suffer most. Hearts don't like to suffer. Учир нь тэр бол зүрх сэтгэлийг хамгийн ихээр зовоодог тийм зүйл. Зүрх сэтгэл зовход дургүй. From then on, the boy understood his heart. He asked it, please, never to stop speaking to him. He asked that when he wandered far from his dreams, his heart praised him and sounded the alarm. The boy swore that every time he heard the alarm, he would heed its message. Тэр цаг үеэс хөвөн зүрх сэтгэлээ ойлгосон юм. Тэрээр түүнтэй ярихаа хизээч битгий зогсоогоорой гэж зүрх сэтгэлээсээ гуйсан юм. Хөвөн хүсэл мөрөөдлөөсөө холдон тэнэвчилж эхлэх үед түүнийг шахаж мөн сэрэмжлүүлгийн дохио өгөөрэй гэж зүрх сэтгэлээсээ гуйсан юм. Тэр сэрэмжлүүлгийг сонсох бүртээ тэрээр тэрхүү мессежийг анхааралдаа авна гэж амласан юм. And that night he told all of this to the alchemist. The alchemist understood that boy's heart had returned to the soul of the world. So, what should I do now? The boy asked.
Тэр шөнө тэр бүхнийг тэрээр алхимчид хэлсэн. Алхимч хүүгийн зүрх сэтгэл дэлхийн сүнслэг байдалд эргэн очихыг хүсэж эргэн очисон гэдгийг ойлгосон юм. Одоо бидгээ юу хийх хэрэгтэй вэ гэж хөвөн асуулаа. Continue in the direction of the pyramids, said the alchemist. Direction. 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 Пирамидуудын зүгт үргэлжлүүлэн яв гэж алхимч хэлсэн юм. Зөн совинд үргэлжлүүлэн анхаарлаа хандуул. Чиний зүрх сэтгэл хаана эрдэнэс байгааг харуулах чадвартай гэсэн юм. Is that the one thing I still need to know? Тэр миний мэдэх хэрэгтэй тэр зүйл нь үү гэж хөвөн асуулаа. No, the alchemist answered. What you still need to know is this. Үгүй гэж алхимч хэлсэн юм. Чиний одоо хэрн мэдэх хэрэгтэй байгаа зүйл бол энэ. Before a dream realized, the soul of the world tests everything that was learned along the way. Мөрөөдлөн ухамсарлахаас тарин мэдэхээс өмнө дэлхийн сүнслэг байдал тэр замын дагуу суралцсан бүх зүйлийг шалтгаалдаг юм. It does this not because it is evil, but so that we can, in addition to realizing our dreams, the master lessons we have learned as we have moved toward that dream. Энэ нь муу ёрын энэ үнийг ингэж хийдэг учир нь гэхдээ энэ муу ёрын биш учраас харин мөрөөдлөн ухамсарлаж ойлгох үедээ тэр мөрөөдлийнхөө зүгт явж байхдаа суралцсан хичээлүүдтэй улам гаргууд болохын тулд That's the point at which most people give up. It is the point at which we say, in the language of the desert, one dies of the thirst just when the palm trees have appeared on horizon. Тэр бол ихэнх хүмүүсийн хаширн зогсдог цэг нь. Тэнгэрийн хаяанда далдуу моднууд үзэгдэх үед тэр нэгэн хүн харангадаж өөхөх гэж тийм цэг гэж нэрлэдэг юм. Every search begins with beginner's luck,
and every search ends with the victors being severely tested. Хайгуул бүр анхлан эхлэгчийн азар эхэлдэг. Хайгуул бүр ширүүн шалгуурыг туулсан ялагчийнхаар төгсдөг. The boy remembered an old proverb from his country. It said that the darkest hour of the night came just before the dawn. Хөвөн нутгийнхаа нэгэн хуучин